Mani Dumelang Absheni, hello. My name is Matompo Hashabalala. I host 9 to 12 every Thursday. Make sure that you stay tuned. Today we'll be saying Morena Haurialo Ekabenka Kanehela Igna. Make sure that you stay tuned. I love you. Ke baba kae bo ile ngwatela bophelo ba hao tella bon. Ke baba kae bo ile ngwa ba fa lerato go gona ka le masiu ba tlela le thabo la bon. Empa ka jeno lena I will tell you something epatehileng ba bangata bo ba thusantse ba ka le la matsatsing ke bona ba tlo ba dira tsa hao empa bebele eo ke balang ere ba ka o lwantsha empa ba keke be ba o hlola majority ya batho be leng dira tsa rona ka jeno ke ba tshwene re sa tsebe bo matshone sa re batla ho ba etsa bophelo ra tsamaya re ikgama ka dikoloto re batla ho bontsha lerato ho bona empa ka jeno le nam ke ba Tobias le ba Sambalati ba maphelo a rona mamela bibele ke balang it's okay ere hona le mosadi le bitso la haine le Naume. The word of God says Modimo la wa tlohella mamela Modimo wa di tlohella dintho di tle di etsagale ho wena Modimo wa di tlohella dintho di tle di fete ho wena mamela ha di fete fela hona le tlhonolofatso Modimo emela batho ba o write off Modimo emela batho ba bue dintho tse patehileng ka wena man Modimo emela batho ba senole pela ka o tlhonolofatsa Erebuka ya bibili na umekalene na matsatsi Unka decision the most important thing Tamonka decision hey mamela tserin toska ba tla tseba the outcomes Tamonka decision e ka jeno na ume unka decision ya o hlobola kobo ya ha ya khale Lensela Modimo le re ha sa hlobotse kobo ya ha ya khale wa tsamaya o ya wa priest ba wa holo ene le kopano mohlomong kopano ya bibi ene buka ya bebele ha ke balam ya ba Jesu ha sheba se fatla ho sa hae o bona mohau tsedin to yetsahala ho wena because of mohau tsedin to yetsale fel yetsala ho wena because of mohau Eribuka ya bibili ya bonka le la haila gauta my God Hanka le la haila gauta mamela ho jana ska feta dintho e ka ba se fahla o sa se sa ngwana mohau Eribuka ya bibili ya ba Modimo nka le la haila tekilong ka gauta o le nana betsa se fahla ho nsa hai because I la bona mohau tsedin tsa dintho ba twa o reject ba wa tmetsa mohau Habatho ba se ba builetse mamela bongata ba rona tsao re na le tsona because we were rejected by the ones we love a ke tsebang kutla hona le maloko madi a rona ileng a re ba tlo bona re tlo fella kae hona le bana ba rona ba ile ba tsheka bofutsana ba rona hona le madi a rona a ileng a re tsamaela dingaka simply because of ba bona dintho tse Modimo re betseng tsona Baba ndribera rakua Kwatua highly fruits and veg Mare ha Modimo o kganola fatsa fetwa se khopi di fruits and veg Tinto tse ding dumela o phushu Tinto tse ding dumela o suthiswa ke batho Tinto tse ding ha batho ba o sutha batho betsa tlhonolofatso ya Modimo mamela the more the enemy setting the bigger the blessings tsa Modimo o betseng tsona that is why there's a song ereng kwa ngaba umusa o hloka mohau dinthong tse ngata man o hloka o fitiswa dinthong tse ngata o hloka o tshewa pele Modimo o hlonolofatsa o hloka o bitswa ka mabitso o hloka o sutjwa ka menwana a kekebe o hlonolofatsa Tobias le Sambalati ba le teng problem ya Tobias le Sambalati ba para kobo enna le wena re ya paranga ke tsebe wa nkutlwa problem ya Tobias le Sambalati but at the end of the day,
o hloka dira gore modimo o hlonolofatse mamela it's okay ha le loko le suthile ho wena batho ba lebala lefatshe ke la Jehova le tsohle tsa holo ba bangata ba rona le rarokwa ke boragadi ba rona ba bua ka mogore le maveza ndlebe ba re ha modimo o hlonolofatsa e tlo fetoha segopi tse ding tsa dintho ha ba di bua bophelong ba hao di wa tebetsa go modimo tse ding tsa dintho mo mabedi wa tshebeletso ya Theta FM ha batho ba ipolalletse hore ba o swetsa ha ba o swetse ba tometsa tlhonolofatso ya hao go modimo bophelong ba hao hloka dipuo tse ngata bophelong ba hao hloka dira tse ngata bophelong ba hao Bibele ke ba rekele the 7 days ya tlala 7 days ya tlala would tell you something kajeno ha ona motho ya tlo thusa o fitisa dinthong tseo bongata ba rona re ile ra tometsa batho maphelong a rona ra ba fa di-title tse ba sa di sebeletsang only to find out ke tsona dira tsa rona tsa pele empa ba sheshe ba hleka kanti inkosi izwile mamela o hloka dira tse ntjha gore modimo a tla o fe tlhonolofatso tse ntjha ba bang ba rona ba ile ba re re tlo bona re tlo fella kae mare ba senya ka o beya full stop o modimo a qala sentence e ntjha ha ke tsebo a nkutlwana it's okay kajeno feta ka ratsona molopole wa hao a phela it's okay ga ona motho ya kabile ga fete jeneng eo ke jeni e kgethetseng wena empa molopole wa hao a phela ka le leng la matsatsi e tlo re ha o so fitlhile mo modimo a batlang o ye teng mamela ba tla re o rwetse e tlo re ha o so fitlhile mo modimo o batlang teng ba tla re o mmolai e tlo re ha modimo a sa o beile mabatlang ba tla re wena wa loya it's okay Bibele ya ka ere ntwa ya wa sentwa ya hao e fa modimo sebaka ka o sebeletse mamela ha bo boi ha o lui hona le dintho tse tlamele modimo o etse o di utlwe pele o hlonolofatsa ha ke tsebe wa nkutlwana hona le dintho tse modimo a batlang o bontsha tsona pele o hlonolofatsa hona le dintho tse modimo a batlang o fetisa go tsona pele o hlonolofatsa o morena o Jehova re a leboha hona le dintho tse tlameleng di utlwise bohloko not to destroy you empa di o etsa motho ya betere hona le dintho man tse o tlameleng o feta ka hona le maemo hona le leeto Bibele ya ka e bua ka leeto la Via della Rosa my God leeto la Via della Rosa ne le leeto le setsa mai ke batho kaofela ba bang ba rona ha re a hlawa fela ba bang ba rona re hlwetse madi a rona hona le batho madi a leqhoko be ka re ha ba ka kena ka ra batho magwa ba rate ke batho bohle mamela ka le leng la matsatsi madi a hao a tlo qabanya le batho a tlo qabanya le bana beno a tlo qabanya le metswalle empa lentswe la ka ke le reng never go down to the level of your haters hona le batho o bua dintho tsa o tlisang bohloko because ba lebeletse o bona le destroyed hona le ngwana na motshwana ka mehla o ka buile lentswe le reng ha o le mametse o ka lenyatsa ba re dintja di hobula koloi e tsamayang empa ha e emetse a isetse hona le batho ba reng ha o tsamaya ba tlamehile ba bue man hona le batho ba reng hore ha o tsamaya ba tlamehile ba etse modumo ha ba lwane le wena ba lwane le tlhonolofatse modimo o beetseng yona hona le batho e ka reng ha o ka tloa from point A to point B ba sekgopi ha ba lwane le wena ba lwana le tlhonolofatse modimo o beetseng yona hona le batho ba e leng gore those are your blood hona le ba e leng gore go ya ka bona o tshwanetse ko ba skatana bophelo ba gago kaofela because of mawa sa ruteha mamela ba sheshe ba hleka kanti inkosi izwile modimo o tlo nka from a nobody a tla o etse somebody o emetse fela modimo o emetse fela gore dira tsa hao di tle di senole hona le bana ba ntseng ba pateile hona le di non tsentseng di pateile mare fa modimo sebaka lo etsa mosebetsi tsa mo bua lentswe le reng it's okay go lokile o hlwa ke bohle
It's okay. Hulukile, man. Hey, my man. Hulukile, it's okay. Don't even defend yourself. If they have believed it, it's okay. Because we defend. Haneba seba. Haneba seba no le monate. Empaka jenulena babatla your opinion because wasaba qabane Sesotho ke a se rata. Sere ka le leng la matsatsi dipodulo gwana di tlilo phinyetsana. Mamedi ke batla ho ya mabenkeleng. Ha ke khutla mabenkeleng nna le wena re tlo hatela pele ke tse wena morena wa o hloka. Ha ke a dula hodima letho ke ditse fela hodima lentswe le reng morena wa o hloka. It doesn't matter hore o ya ho morena o le jwang. Banna ba bang ba ne ba kene ka tronko. The intention ya motho ka tronko re ke it's a correctional service. Mara yare ha ba le ka tronko modimo na sa batle a sa ba batle pela batho na ba batla bongwe ba hae. Some situations but ba tlo suta when it's okay ho sharp. Amang amayemo batho bono ba yetsetsa ba tlo tsheya ka tshotlewe how it's okay. Imbalance la ka ke le reng. Modimo tlo tekela tafole pontsheng ya diratsa ha o hloka di ramane. A ke ba o blessa o sena ba o seba mara ba ntse ba tshela wena. A ke be a o blessa hona le ba ntse ba patile dihlomo modimo ba tla ba senwe pele. Hona le wana o phela le yena renga o a foster wa yo taba hae mamela modimo e metse re a tla bohle. O la ka sokelwa bophelo ba hona ntho bohloko jwalo ka o sokelwa. Ha o batla o lo ithusa mantle be hana o tsa ke o sokelwa. It's okay. O tlo feta. O fetile dintho tse kae ba ntse ba re ha o keke ba feta. Mara o ile a feta ka moha wa Jehova modimo le hona jwalo o tlo feta. Ke batla mabenkeleng. Ska ba le ka ba sutha bona mabedi motho a tshebeletsa Theta FM ba fika. Oh morena nthusi. Mamedi Hoseng ha letsatsing la ka jeno ke itse ka re ho wena ka re ke tla ka mohlodi thero o le monto ka monwana. Morena wa o hloka. Yes, I know and I understand. Ka jeno lena ha ke tlo re morena wa o hloka mo taimitsweng I'm just speaking Spanish. Ha tlo nkutlo. But believe you me, it will hack it so can tla bo nkutlwile e bile tla ba utlwisisa. Ka tla ka lentswe le reng it's okay. Hey. Ka tla ka lentswe le reng it's okay. O nkosiana. Mo halalelang re ke rapele. Modimo ya mosala mo ha o Jehova ya lokileng qhobo shena la hodimo ntate ya matla ohle alpha le omega qalo le qetelo metsi le metsi le wa dintho tsohle. Modimo nako ya o heletsa amarako e se e fitli re bitsa wena modimo ya mosala mahao re bitsa wena modimo maloba le ba le ka jeno wena Jehova Jaira wena Jehova Nisa wena Jehova Shalom wena Jehova modimo wa mehlolo ntate ya lokile mesalo ka romela wa ya haole ya modimo la ha o itse modimo lentswe la haole ke be latswa ya ba haletse mosebetsi le bitso ke le matla le o ka metse mabitso o hlela ntate le la morale la moya o halalelang ka Kristo morena amen. Ntumelle ke tle ke re ntaile morena ke mo fo ha o thato ke tla etsa ha o la ha ka nkimela empa morena dumela o tle o ntlatse mmele o sitweng haka o tle o ntshwarele ho setse metsotso e tsheletseng ya o lematsa motho ka utlwa pelo ya ka e taboha empa ke re ho wena it's okay ke itse ka re ha ke qala tshebeletso ka re ke tla ka lentswe fela le reng ho lokile ha ke tsebe ke mang ya tshwanetseng ho utlwa lentswe le reng ho lokile mara ntumelle ke re ho lokile mohlomong ka jeno lena lebitso la hao le dutse malemeng a bona ho lokile mohlomong ka jeno lena ba lebetse letswa kae ka bophelo ho lokile
empa le ha lebitso la hao le ka ba la dula malemeng a bona, tlhonolofatso ya hao e dutse matsong a Modimo. Hoseng ha letsatsing la kajeno metsotsong ena e tsheletseng e setseng wa tseba ke kena ka re ha manyalo. E re ke lo bua le mosadi ya reng ke mo pheletse e ka be ke sentse ha ke fihla kae. E re ke lo bua le mme ya reng lethabo ha ke na lona, lethabo ha ke le tsebe. E re ke lo bua le motho ya reng hojang ko ene nkgella e ke ba ke sa tloa ke kene ho yena. Ka senya ka mo fa pelo ya ka mo tsebisa ba heso kanthe ka le leng la matsatsi o tlo nrwaka ka bohlaswa ba heso. Ke ne ke sa kgolwe ke tlo beleha bana empa ka jeno ke mme ebile ke ono le betere ha ne ke sem. Ka re ha lelapa la ka ke dula ke opotswa ka bofutsana ba heso. Ka re ha lenyalo la ka bohading ba ka ke bona ba ntloileng. Molekane wa ka ha ne ke kopana le yena o na le tjhelete empa na sena direction. Ke le ka mo fa direction e fela ka jeno ba ne ba sa utlwane ka ba kopanya ya ba bana ba motho. Empa ka jeno ba se ba kopane ka nna, it's okay. Hoseng ha letsatsing la ka jeno ke batla ho bua le motho a reng ke utlwile bohloko. Ke robala ka dikgapa, ke tsoa ka dikgapa ha ke kopana le batho ke tlamehile ke bososele ka re tsohle di lokile, it's okay. Ke batla ho bua le motho ya reng ka bana le ngwana ka ikhudisetsa bana ke le mong. Empa ka jeno lena bana beo ke ba tswetseng ba ikgantsheditse nna, it's okay. Spiritual Thursday untso dutse le mahlompho wa Hachabalala natefelwa. Siyabonga Madingani, siyabulela mntasekhaya. Mamedi nakong ya hona jwale hle mokgahlelo ke bobedi sa hlalositse Setswana thatotse Modimo le badimo le lenyeloi. Nakong ya hona jwale he re kena mokgahlelo wa bobedi ke minong o re mfodisa moya wa ka, because bebele ke balang e re e mong wa lona ha le mahlomoleng o tlameile a bine di fela mme ha se a bajwa a bitse bagolo ba hae. Mamela, that's a difference between motho ya mahlomoleng le motho ya bajwang. But eventually mahlomola ha o sa tloa treat a tlo isa o bajweng. We're heading straight on to mmino wa rena letsatsi la kajeno. Ka mara mono ke kena tabeng tsa boikago 11 o'clock matshidiso thafeng le nna tlabere tsa makalentso le re morena ha wena ho rialo ho lokile. Motho mong o re so nkadimileng sa problem ya rona, we want to hold on to things that are no longer valuable maphelong a rona. Mamela, it was a journey out from point A to point C. Ha Modimo kapo e feel hore ke nako hore e fela o ska ba insist lo tsamaya le wena o fihlela ho J, because o tlo insist can take yone di isa tlhonolofatso ya hao. Ska ba le ka ba suta ka bra ora ya leshobelo mosomo ke qala ka note o di motho a bamba mzalwana. Ngwanane a re o